دکتر برهم صالح جێگیری دوێ سکرتەرە گشتیە ئێکەتی نیشتیمانی کوردستان ئەکژۆن سەرکردن کوردیین دووربین بووە و بەردەوام رەخنە ژێ سیستەمی حکمڕانیە هەرێمەی گرتیە و پتریە جارانجی پێشبینیە دەهاتی ئەب درستی کریە هەر ئەڤروژی بازەی هەیڤێ دکەوانێ پێشکەشکردنا پەیڤێکێدا لە زانکۆ ئەمریکی لێ دهوکێ کولیژێرا کنفرانسێک بۆ سربەخۆیە کوردستانی هاتبوو سازکردن دکتور بەرهەم ئەحمەد صالح ڕاگەهاند چێگومان دەوێ ئێکێدانینە کو سربەخۆیی مافێ ڕاوایە خەلکی کوردستانەیە و ژێڕیە یاساییە نێودەوڵەتی و مافی گەلێ کوردە هاتیە سەلماندن بۆ بدەست بە ئینانا سربەخۆیە و پێدویەژی ئەم بریارێ بدەین کامە چ دوێت جێگیرە سکرتەرێ گشتیە ئێکەتیە گوتجی نها ڕۆژە ئێکەیە بجدی بە یاین کا کردان چه دوید و چه پنگاو با آرمان جن خو هاوتینه چونکی نهادا روش حالاتاناوین گوهاری ندایا چونکی او سردمه در باز بویا کرد به اخسیری بمینن و جیهان همیجی نشن و چنده و شیرن هر دپی و خدا برهم صالح بجیدن لی کردستان انفال و جینوساید و تراژیدین مزن سر مهاتن لت نهادا ما بگه که جهگیر هیا بله توا بیک هاتن دیو کرد بخوجی و ایکت زانن که عراقا پشتی 2013 دومای کاتیا اونو که دور بگشتی و عراقا هرما کردستان بتیبتی چوید قوناغا گادیدا زیده باری قیرانا دجوارا دارایی گو روشا جین و جیانا خلکی اب زحمت گیریه و شر دجی داعشی روشا امنی لهندک دوران دیگ دایا و بصدان شهید و بریندار جی بشمرگ قارمان رمانی دایا لوران پدوی روشا هلوستیا هرمه گوشه اگر آریشن دنافورا آلین سیاسی دا پیدا بویا بهده چاره سر کرن کارن جدیجی بو پاشا روژه بهنه کرن وکو دیار کنفرانس ده 5 پنلان بخواه گیرید و تورن یاسای نیو دولتی ماف خوچرنویسی بو گله کرد رهندن آشتی و آسایش هرمه پشتی سربخویه هفبشی استراتیجی دناف برا روش آوا و باشور کردستان دا دهات روشالات ناوین و آریش نافخوین کردان دشلای چند سیاست مدارو اکادیمیست و روزنامه‌وان نیو دولتی لسر آست جیهانه و دوره و کردستان هنه پیشکش کرن.